Veliki pozdrav, dragi moji. Dobro mi došli u moj novi video. U mom novom videu pravim prikazujem vam jedan veoma jednostavan recept i taj recept može da bude preukusan doručak ili ti pak preukusna večera. Veoma brzo se pravi, ne morate da čekate da vam ove lepenice nadolaze i znači super su preukusne. A ja sada pravim lepenice koje će da budu punjene sa krompirom. Sastojci su ovdje svi. Znači stavila sam 6 šoljica brašna, onako osrednji. Sada ću vam pokazati koje. Ovako ove, 6 šoljica ovih brašna. Zatim sam stavila kašku veliku soli, 2-3 kašike ulja, to sam sve fino izmiješala onako da se sjedini. A ovdje sam stavila 2-3 ove šoljice mlakog mlijeka. I od toga ću da napravim lepenice, a punit ću i sa krompirom. Uzet ću pola kilograma krompira koje ću da izrežem na kockice i propržit ću malo sa lukom i sa krompirom, dodat makice, eto čisto začine onako i onda ću da punim te lepine sa ovim krompirom. To je, znači ljudi, super ukusno i znači preukusno i super je ideja za doručak ili za večeru. Ako želite da vidite kako sam ja to napravila, morate da ostanete do kraja videa. I ja ću sada da znači napravim tijesto za lepine. Znači ne treba vam ni prašak za pecivo, ni germa, već samo mlako mlijeko. Evo ovako, dragi moji, ja sam ovdje već razvila znači svoje lepenice i sada ću da nafilujem sa gotovim krompirom. Ovako, stavite koliko želite. Nemojte da vam bude ni previše, a ni premalo nešto. I sada ćemo da preklopimo sa drugom lepinom, ovako odozgo i fino da zatvorimo. I možete ovako da sa viljuškom išarate. I pečete na zagrijanom ulju. Evo ovako, znači razvaljala sam dvije ove loptice, dvije lepenice
I ovdje sam već filovala sa krompirom, znači tu sam stavila krompir i odozgo ću da prekrijem sa ovom drugom lepinom. I finalni znači, izgled moje lepine punjene sa krompirom je ovakav i sada ću da je ispržim na ulju.